morena le bana beso a duleng fatshe. Phuthego dumelang. Dumelang. O lokile he. A re fumaneng pesalome ya rona ya ho qala, pesalome ya 43. Temana ke ya boraro le tse latelang. E re ho rona romela lesedi la hao le nnete ya hao. Di tle di ntsamaise. Di nkise thabeng e kgethehileng ya hao le meahong ya hao. Ke tle ke finyelle aletareng ya Modimo. Ho Modimo o ko thabelang ka tlasimoloho. Ke o binela ka repa Modimo e leng Modimo wa ka. Wa tshwanela ho ba re binele Modimo wa rona ka diarepa, hobane o bile Modimo ka dinako tsohle. Empa seholo thata a re kope a re ne pelonolo e lakatsang tlhweko. Hosanna 2:5-9. Ntshibolla ditsebe tsa ka di utlwe ka mosa. Hobane ba teng ba sitwang, ke rata ho ba bolella dipolelo tsa hao. Ha re tadima mo pesalome ya 34 temaneng ya pele le tse latelang. E re ho rona ke tla rorisa Jehova ka mehla. Thoko ya hae e tla ba molomong wa ka mehla. Mohlomoi ha rapela, Jehova o a mo utlwa. O mo pholosa mahlomoleng a hae kaofela. Ke ka hoo ke re thoko ya ka e tla ba molomong ka mehla. Le rona o jwalo, re a dumela. Hoba Modimo wa rona ke Modimo ya sa kgetheng, Modimo ya sa shebeng tshobotsi ya motho. Ke ka hoo mina thoko hore ke buletse phatlalatsa. Hosanna 198.
a le bona baeti le ratang ke tsa ka tsela e leng ke tsa lokile e tlhaneleng ka matla kgoro e sa butswi bana ke ya bona le rata ho ba le ona le ikentse mofuta o mongwe ke sa o tsebeng ha re tadima pesalome ya rona pesalome ya o qetela Psalm 150 e re boka Jehova rorisa modimo sahelong sa ona o roriseng lehodimong le entsweng ke matla a ona o roriseng diketsong tsa ona tse phahameng o roriseng ka ho ya ka boholo ba ona bo fetisisang o roriseng ka modimo wa torompeta o roriseng ka palesterina le arepa o roriseng ka meropa le ka mehauhelo o roriseng ka modimo wa thomo e dikgole le ka phala o roriseng ka sampala e modimo e hlakang ke re o roriseng ka sampala e modimo e hlakang boka Jehova moya wa ka bana baka ke a ke wa moela baiti baka ntata rona mahodimo o tle mmuso wa hae o bane le ntata rona wa mahodimo a ka si baeti ba hao ba be hantle okay o re mamela baeti ba hao ba be hantle ba thabe ba nyakalle Hosanna 386
tabang lenyaka le ba lehodimo bane ba tla ba fokotse ba tla ka ditlhong le ba ikgogomosi ba se ba kgotlile ke ka hoo ke re le teng ha ba fihlile thabang lenyaka le na le batho ba re ba tswa diphutheong tse fapaneng ba tlhonolofaditswe ke Jehova Hebron a ke utlwe gore o tlhonolofaditswe ho fihla kae ba re ba tsieleile ba felile maatla ha se nna ke bona mabopane
haona ba re ha o motho ya Jesu e ka semelantsi ba inkela sefapano o lokile ho na le bana ba ka ba ke ba ratang bana ba lehlaso block C ba re ne ba kolobile bana ba kopa lerothodinyana fela ba re se ke ra ba lebala se nna ke bona ver van naby mabopane verse it's ver van naby batho ba rata o ikana ba re ne ba latlheile ba mathela bosawana ba buswa ke ditakatso tse jang dipelo tsa bona ga rankuwa wena o buswa ke tse feng
ya bona ba no fela ba no kopa fela gore moya wa Jesu o tle. Daar kom die laatste os wat kom nog in die kraal. Wes. Hulle is nie west nie. Hulle is wes. Want dit is die laatste os wat kom nog in die kraal. Ranko. Ka sia ke phutheo e hantle. Ena le lekala venda mane ba re ke tšifulanane. Ke bone moruti wa teng a le mo. Mema ditšhabe, moruti wa tšifulanane o rata eng? Harato la hae le ntse le kgodisa jwale a re eme ka ma-authority se bo mong ba rona o Jehova. I stand tall. Amen. Ke o fela hore o mphe kgalalelo, kgotso e fetang.
a re duleng fatshe. Phutheo e halalelang a re fumaneng molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike. Molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike chapter 6 kgaolong ya borobedi. Mike chapter 6 kgaolong ya borobedi. A re fumane e baleha ka mokgwa letsela ke ena. Wena motho, o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova a se batlang ho wena, ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho, o tsebisitswe, empa wena motho ha wa ka wa etsa se lokileng. Ke ka hoo ke reng phutheo ena e swabile ka lebaka la hao.
baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Modimo wa rona ha bona o ba re setjhaba se jwalo ka Israele e neng e lokelwa ke kgalemelo. Bane o ne a bua le yona o tswa mo lentsweng la moprofeta Isaiah kgaolong ya pele, a kgalemela setjhaba seo ka mantswe a reng o bona. Temaneng ya 15 o re o bona le ka o tlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa mahlo a ka hosele. Le ha le ka atisa dithapelo tsa lona, nke ke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi, itlhatsweng le itlhwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele a mahlo a ka. Lesang ho etsa hampe, ithuteng ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutswana, le emele nyewe ya motlholohadi. O re o bona meletle, re lokise ditaba, ho bolela Jehova. A re le ha dibe tsa lona di ka ba kgobedi jwalo ka crimsone, di tla soufala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgobedi jwalo ka scarleta, di tla ba sou jwalo ka boya ba nku. Mme ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Ke ka hoo nna le wena re dumelang ba nkileng ba nka kano ho ba re emotso sebeng, hona re sitetse bana ba bo rona. Re hlokile lerato la boena, re hloka ho rata bahaisane ba rona, re hloka ho rata metswalle ya rona, re hloka ho ratana jwalo ka batho. Hona wa tshwanela ba e mong le mong wa rona a iketametse ho Jehova wa hae ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng Amen. A re dumela ho ba Jesu ke kgotso ya rona. Ke ka hoo re reng tjo kgalefo ya Modimo e befile. A re duleng fatshe. Bontate dumelang. Oh,
lokile. Bomme dumelang. Hi guys. How's it? It's cool, eh? Lokile. Baruti ba ka dumelang. Ver van mooi en mooi van ver, goeiemôre. Daar sê die langste man in die kraal. Ons we welcome you all. Le moruti wa rona, moruti Shubal, wena o tla ka di surprise masetsi mara o loki. Modimo wa o tlhonolofatse. Are amoelaneng ka re o tempele ena, o ke o dumedise motho e mong kgale o mmono o tla fela gore modimo wa o rata. O ye o yena fela gore modimo wa o rata. Dumelang bana ba ntate. Are ntse re tswela pele jwale.
a re ntse re dula fase re tswela pele jwale. Today kampo tsatsi lena ke letsatsi la sedika sa Garankuwa. Yale Basotho ba re moreku o etsang? Ha ke na boitherela. Ka ho simpolokeng a re o na le pina e matla e ka tsosang moreri. Wana moreri wa rona o tlhoka moya o halalelang sa le motjha ka hare o seruti. Moruti wa Hebrone, moruti Sekgothe, mara re ke mo file o simpolokeng a re o tla mo atumetsa. Jesu Christe, amen. You all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, amen. Lentswe la rona mo letsatsing la kajeko re tlile go le bona mo bukeng ya Bahebera. We will find our word this morning from the book of Hebrews. Bahebera chapter 10 verse 19 to 25. Hebrews chapter 10 from verse 19 to 25.
ga re le fumane lentswe la rona lona le buisega ka tsela e ntseng yana. Setlhogo sa yona se re ke tlile go buisa ka puo ya Setswana mme ke kope mme wa rona a re buisetse ka leleme la Sejatlhapi. O ka simolola mme. Hebrews chapter 10 from verse 19 to 25. The heading says, a call to persevere. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is his body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. Ka puo ya Setswana e buisega yana. Setlhogo sa yona se re kgotso ya go tlhomama mo tumelong. Yaanong he bagaetsho e re ka re na le phuthologo ka madi a ga Jesu go ka tsena mo felong ga boitshepo ka tsela e ntšhwa e phelang e re boletseng go ka ralala lesiri ke gore ka nama ya gagwe e re ka re bile re na le moporesita yo mogolo yo okameng ntlo ya Modimo a re atameleng he ka dipelo tsa boammaruri re na le tumelo e tletseng re kgatsitswe dipelo go tlositswe matshwalo re bile re tlhapisitswe mebele ka metsi a phepa a re kgomareleng boipolelo jwa tsholofelo re se tsikinyege gonne ene o boikanyo yo re solofeditseng a re alaneng tlhoko gore re tlhotlheletsanye mo loratong le ditirong tse di molemo re se tlogele go phuthega ga rona jaaka bangwe ba tlwaetse mme re kaelane bogolo thata ka lobona letsatsi le ntse le atamela. Se ke lentswe la morena ha re rapele. Ntata rena ya ko magodimo papa ka baka la Jesu re ya leboga Mesia ka lentswe la gago. Lentswe la gago ke le bone ke lesedi mo maphelong a rona ebile ke setlhare. Modimo wa rona dula lelemeng la me ke le moabi wa lentswe go tla go etsa molaetsa ka gare go ntlo ya gago ya thapelo. Bua ka molomo wa me gore diphuthego di tle di utlwe se moya o se laelang. Tsena kaofela Modimo wa rona ga re go laele re go kopa fela ka le bitso le le matla la morena Jesu Kriste. Amen. Mona mo re badileng mo teng mo letsatsing la kajeko Where we have read this morning, buka ena ya Bahebero the book of Hebrews. e bontsha gore mongwadi wa yona ga itsagale. It is said that the writer is not known. E fela mo chapter 2 But in chapter 2, re discovera gore the author we discover that the author had a relationship with the disciples of Jesus. o ne a na le kamano le barutwa ba Jesu Kriste. Said therefore Ka hoo he, re dumela le go itse gore we agree and we believe that go ya ka baitse dingwalo according to Bible scholars, gore letter ena this letter ene e ngwaletswe the teaching of the apostles. was written for the teaching of the apostles. Me e re bontsha gore mongwadi And it shows that the author o ne a itse batho ba na bua le bona. knew the people that he was talking to. Go bontsha ka ditaba tse di bontshang gore o ne a bua ka the Old Testament le the New Testament. To show that he was talking about the Old Testament and the New Testament. Therefore e re bontsha gore
Therefore, it shows us that mongwadi o ne a ngwalla badumedi ba Bajuda. the writer or the author was writing to the Jews and believers. Mo re badileng mo teng mo chapter 10, Where we have read in chapter 10, clue e re fang yona the clue that we get that this church community was facing persecution ke hore phutheho ena e ne e kgopiswa, and even imprisonment ebile e iswa tjhankaneng for their association with Jesus. ka baka la boamano ba bona le Jesu. And some were walking away from Jesus Ba bang ba ne ba tsamaela hole ho Jesu, and abandoning the faith altogether. ba furalla tumelo ka boyona kaofela. Mme mo re badileng mo teng mo letsatsing la gompieno, And where we have read this morning, e tla e bua le nna le wena. it speaks to you and I. Ha o lebella mo chapter 19, mo When you- verse 19, When you look at verse 19, e re jaanong he ba haetsho, it says, therefore, brothers, e re akaretsa bohle, it speaks to all of us, gore re tle re phuthologe ka madi a ga Jesu. that we may be free by the blood of Jesus, Re lemoge se ileng sa etswa ko teng ya sefapano, that we may know what happened on the cross, gore se eleditswe nna le wena. that it was done and performed for you and I. Ka tumelo, By faith, ke ka fela re ka ntshwafadiwang, it is the only way that we can be renewed. ke ka fela gore re ka utlwisisa diketsagalo tse ileng di a It is etsagala. the only way that we can understand what transpired. Ka ke bontshitse gore mongwadi wa lengwalo lena As I have explained, that the author of this letter o bontsha ditiragalo tsa the Old Testament le the New Testament. is showing us what happened in the Old Testament and the New Mo Testament. verse 30 o bua ka go kgaoga ga lesira. In verse 13, he speaks about the tearing of the curtain. Lesira le leng gore mo nakong e fetileng A curtain that in the past, ba Juda ba ne ba etsa dibe, the Jews were sinners. ba ne ba tlhoka gore ba tshwarelwe dibe tsa bona. They needed for their sins to be forgiven. But with us, the finished work of the cross of Jesus, Empa ka rona mosebetsi o phethahetse sefapanong. mo e leng gore mole wa morena Jesu o ile wa tswa gore rena re tletle re kgone go phela. Where the body of Jesus Christ died so that we can live. O swetse nna le He wena. died for you and I. Mo verse 21 e re bontsha gore In verse 21, it shows us that e re ka re bile re na le moporesita yo mogolo yo o kameng ntlo ya Modimo. it says, and since we have a great priest over the house of God, E re bontsha gore morena Jesu o emetse tsotlhe. it shows that Jesus Christ stands for all. Ebile lengwalo lena la Bahebero le encourage gore re utlwisise gore morena Jesu o re fenyeditse tsotlhe ga re sa tlhoka gore re be le ditlhabelo. The book of Hebrews encourages us to understand that Jesus Christ died for us and we don't need to offer sacrifices. Ga ra tshwanna go ba le tshabo. And we need not fear. Re tshwantse re atamele bodulo ba morena. We need to ascend the place of God, Re tlhaloganya gore madi a morena a tsholletswe rona. understanding that the blood of Christ was shed for us. Re be le confidence eo mo mading a We Jesu. need to be confident in the blood of Jesus. Mohlomong ka nako e nngwe o ka tswa o sa understanding, Maybe at times you may not understand, e fela o be le tumelo mo se se editsweng in the cross of Calvary. but have faith in what happened on the cross of Calvary. O be le tumelo ka go itlatseletsa ka go bala lentswe la Modimo, Have faith and encourage yourself by reading the word of God gore o tle o dumele mo se se ngwetsweng mo lengwalong. so that you may believe in what is written. Ha o dumela mo se se ngwetsweng mo mangwalong, When you believe in what is written in the scriptures, o tsosolosa tumelo ya gago ebile wa e natlafatsa. you reignite your faith and you give it strength. Me go bala lentswe la Modimo go tlhoka gore And reading the word of God needs us to re nne re kopana re le baena. meet as brothers. He re kopana re le baena ka tlase go ntlo ya kobamelo. When we meet as brethren in the house of unity, Re rutana ka tsa lentswe la we Modimo. teach each other of the word of God. Re rutana ka tsamaiso ya We kereke. teach each other of the running of the church. Me lengwalo lena le re rotloetsa
And this letter or this scripture teaches us gore re se tlogele go phuthega ga rona. that we should not stop uniting and meeting. E re rotloetsa re le Garankuwa Presbytery It teaches us as the Garankuwa Presbytery gore re nne re kopana mmogo re tlhakanela service mmogo. that we need to meet and worship together in service. Ga re etsa yalo When we do that, mo Presbytery sitting ene re dutse mo go yona, in the presbytery sitting where we were, re ithutile di le dintsi, we learned a lot. re godisane semoyeng, We built each other spiritually, mme baeteledipele ba tla boela morago and the leaders will go back ba yo jala se ba se dirileng mo letsatsing a mabedi a fitileng. and plant what they've gathered in the past 2 days. Mme lengwalo lena And this scripture le bolela gore ya tshepisitseng wa tshepagala. tells us that the faithful one is very faithful. And for us to have faith, And hore re be le tumelo, re dumela mo dilong tse re seng re di bone ka matlho, we believe in the things that we have not seen with our eyes, mara re tshepisitswe tsona mo lentsweng la Modimo. but they were promised in the word of God. Mohlomong ka gare go rona mo letsatsing la kajeko, Maybe within us this morning, go na le wa keneng ka gare go kubamelo ena, there's one who gathered with us a le mo ditlhabing tsa mmele. feeling very sick in their body. Gobane o bile le tumelo ya gore by his stripes he or she is healed. But because he believed that by his stripes we are healed, O ile a ikgoga a tla ka ntlong ya kubamelo. he was able to bring themselves to the church of God. Ke yona tumelo e re e tlhokang re le badumedi. This is the faith that we need as believers. Maemo a dumela a sa dumele, Whether situations allow or they don't, maemo a le botlhoko kgotsa a thabisa. whether situations are pleasant or not, Re tshwantse ka mehla le matsatsi re gopole we need to remember at all times gore se re leng sa etsetswa rona in the cross of Calvary that what transpired sefapanong ke ka baka la mohau. was because of his mercy. We don't deserve, A re a tshwanelwa, e fela re gauhetswe. but we are forgiven. Mo leetong lena mo re le tsamayang, In the journey that we are walking on, we are not perfect, we are not perfect. but we are perfected in Christ. Empa re lokisitswe ho Kriste. E fela he o sa itse lentswe la Modimo, But when you do not know the word of God, o tla nne o tsikina ke tse di tlang mo bophelong ba gago. many things that come will shake you. Di tla go tlhokisa tshepo. They will make you lose faith. Lentswe la Modimo le re, The word of God says, faith without works tumelo e senang mesebetsi ga e kgonagale. is not possible. Me go na le tumelo, And when you have faith, o tla etsa exceedingly and above. o tla etsa ka ho fetisisa, Gobane o itse gore tse o di etsang because you know that what you do ga se te mo matleng a is gago. not within your strength, E fela o tshepetse mo Modimong. but you trust in God. Ha re tshepeleng mo Modimong re le phuthego ya Let morena. us trust in God as a church of God. Ka maemo a rona a bophelo, In the situations of our ka lives, maemo a rona a in kereke, the situations of our church, boemo ba rona ba kereke, our standing in the church e nna gore go etsagalang ka gare go dikereke tsa rona. is what transpires in the church. Ke mang o a na le matla, ke mang a senang matla. Who has power and who does not. Mara lentswe la Modimo le re tshepisa gore But the word of God promises us that ka gare go ntlo ya morena, ka gare go fa pele ga matlho a Modimo, in the eyes of God and in the house of God, re ya lekana. we are all equal. Ke ka mo ba re This is why they say, o a filweng bontsi, he who has been given a lot, much is expected from him or her. bongata bo lebelletswe ho yena. Go o blessitswe, When you are blessed, blessa ba ba leng gaufi le bless wena. the others next to Gobane you. Modimo o go blessa gore o tletle o be a blessing. For God blesses you to be a blessing to others. Blessings are not measured ka monetary. Mahlohonolo ha re a shebe ka tsa ditjhelete. Ditalente tsa rona di fapafapane. We have different talents. Ga Modimo a go file gore o kgona go bua, When God has blessed you with speaking,
etsa jwalo o sa belaele. Speak without any doubt. O thuse le ba bangwe gore ba tle ba kgone go bua le bona. And help others to be able to speak. Ge Modimo a go tshogofaditse ka dipotleng, When God has blessed you in your pocket, thusa ba bangwe. help the others. Ka gare go presbytery ya rona, In our presbytery, re bona seo se we etsagala. see that happening. Go thusana go santsane go le teng. There are a lot of people that are helping each Mme re other. rata gore a go tswelle pele. And we would like to say, let it continue Re kgone go thusana fela yalo. so that we may assist each other just Mme like ge rena that. re tletse ka tumelo, And when we are filled with faith, e tla tshologela go bao ba leng gaufi le it will rona. overflow to those who are next to us. Ka gare go dikolo tsa rona, In our schools, ka gare go mesebetsi ya rona ya matsogo, in our workplaces, ka gare go di-community tsa in our rona. communities. E tla re ge ba go bona o apere black and white, When they see you wearing black and ba white, tla tseba gore ena ke mohlanka wa they will Modimo. know that this is the servant of God. Ena o amogetse Jesu bjana ka mopholosi wa gagwe. This one has received Christ as his Lord and Savior. Mme ga o amogetse Jesu bjana ka mopholosi wa gago, And when you accept Jesus as your Savior, o tla itse gore o na le maungo a semowa. you will know that you have the fruit of the Spirit. Mme leungo la semowa la ntlha ke lerato. The first fruit of the Spirit is love. Lerato ga le kgethe. Love does not choose or Lerato ga le tshware le dikhupi. love does not hold grudges. Re tla jarelana mefokolo. We carry each other's burdens. Ga ke go sitetswe o tla itse go ntshwarela. If I wrong you, you'll be able to forgive me. O tla itse gore le wena o ile wa e tshwarelwa You will know that you were also forgiven ka tshollo ya madi a ga Jesu Kriste. by the flow of the blood of the Lamb. Mme rona re le phuthego mmogo, And as the congregation re together, tshwane le moroki wa fora. we need to be like the hymn, the psalmist of Hosanna 29. Hosanna 29. Ere ya itshepelang Modimo. It says, whoever believes in God, Kwa bofelong ere, in the end it says, Morena mponele tsotlhe. Lord, see me through everything. Mme ke tshepe wena fela. May I only trust you. O ntate ntsamaise hle. Oh, Father, carry me. Tshepo ya ka e go My wena. trust is in you. Wena morena yo o busang, Oh, Lord, who reigns, o itse se re se you tlhokang. know what we need. Re le harankuwa As presbytery, Garankua ha Presbytery, re itshepeleng let morena. us trust in the Lord. Morena o tseba se re se The tlhokang. Lord knows what we need. Re na le di-congregations tse senang We baruti. have congregations that have no ministers of the word. Re lebeletse ka tshepo le go tshepela mo Modimong. We are looking by trusting in God Gore ngwaga o latelang ge re tlo kopana ka mokgwa ona, that in the following year when we meet like this, Modimo o tla be a phethageditse tseo re mo kopileng sona. God would have fulfilled what we have asked of Him. Ka tshepo he re tshepetse mo go yena, With trust and hope, when we trust in Him, o tla re etsa ka go loka. He will bless us. Modimo a re tlhogonolofatse rotlhe. May Amen. God bless all of us. Amen. Hosanna 29. Re feditse ke? Thank you. O rapela. Akatadu.
go re eletsa thapelo ya go felegetsa lentswe. Re ntse re eme jwalo ha re rapeleng. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Wena seabisa mahlonolo mmupi wa lehodimo le lefatshe. Wena Jehova ya re tsositseng hoseng ha tsatsi la kajeno. Wa re jara wena seabisa mahlonolo, wa re fihlisa nqalong ya hao e halalelang. Ntate re a leboha. Re ikatumetsa pela sefahleho sa hao Jehova, ka boikokobetso le lerato le dipelo tse tletseng thabo. Wena Jehova lentswe la hao le badilwe, lentswe la hao le re hopotsang hoseng ha tsatsi la kajeno hore kopano ke matla. Le re hopotsa re le sedika sa garankua hore re keke ra kgona ho etsa tsohle ha e mong le e mong a itsamaela a le mong. Fela ha re kopana wena Jehova ka lebitso la hao le matla, wena o tla re phahamisa. Lentswe la hao le tlileng ka moradi wa hao le re hopoditse hore ha re hlahelwa ke tsena le tsane, re hopole ho sheba sefapanong moo madi a ileng a tsholoha teng. Ka hoo Jehova ke re monatlafatse wena seabisa mahlonolo, moo a nkileng teng o mo ekeletse Jehova, a kgonne ho tswela pele a fafatse evangeli ya hao Jehova. Ke rapella le diphutheho tse kopaneng wena Jehova, hore wena o ba natlafatse wena ntata matla ohle, ba fodise ba fokolang wena Jehova, from the crowns of their heads to the soles of their feet ntata matla ohle. Ba tshele ka moya wa hao o halalelang, ka moya wa hao wa phodiso. Re leboha lentswe leo e leng le bone wena Jehova. Re re wena Jehova o senatla sa lehodimo ho tloha kajeno ho fihla qetellong, ka hoo re a leboha. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. Amen. Thank you. A ke lebohe. A re kena kgaolong kampo karolong ya rona ya bobedi ya slallo, ha ke kopa baruti baka o atumela tafole ya slallo a re bina Hosanna 158. Ke kope baruti baka o atumela tafole ya slallo.
A ke re bina temana ya boraro ba tla ba banka ditulo tsa bona ba dula fatshe. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Christus. Ha re kena selalong sena se halalelang, ntumelle o tsamaya le wena ka formulary e kgotsofaleditsweng ya selalo ya kerekeng ya rona ya fora, e qotsitsweng ho tswa lentsweng la Modimo. Yona e re baratuwa ho morena wa rona Jesu Kriste, mamelang mantswe ya hlomo ya selalo se halalelang sa morena wa rona Jesu Kriste, ka moo mohalaledi moapostola Paulos a se hlalosang ka teng lengwalong la hae la pele la Bakurante. Hosanna 170 temanele ya pele. Etswe ho morena seo ke se neilweng sona, e leng hore ka bosiu bo morena Jesu a ileng a ekwa ka bona, o ile a nka bohobe a leboha, a bongwatha a re, hona ke mmele wa ka o fanweng ka baka la lona, etsang hona o nkgopola. Ka mokgwa jwalo e tla be re hopola morena wa rona temana ya bobedi. Ka mokgwa jwalo ha o so laletswe, a nka senwelo a re, senwelo sena ke selekane se setjha se tiswang ka madiaka, ka mehla ha le nwa, le etse jwalo o nkgopola. Ka mehla le ja bohobe bona mme le nwa senwelo sena, le phatlalatsa lefu la morena o fihlela a kgutla. Ka mantswe ana re rutwa hore Kriste o laetse badumedi ba hae kaofela hore ba mo hopole ka ho keteka selallo. Hlomile bohobe bona le senwelo sena e le tebeletso le kgopotso e tshepahalang. Ka mehla ha ngwatha bohobe ka pela mahlo a rona, mme re boeja le ha re qatseletsa veine, mme re enwa. Kriste o re ruta
le ho tiisa ka hore ho fana ka mmele wa hae o thagisitsweng le ka madi a hae a tsholohileng e le sejo sa nnete le seno sa bophelo bo bo sa feleng. Ka tumelo re ka amohela Kreste ka sebele tafoleng ya hae e le sejo sa lehodimo ho rona. Baratuwa, re fumana ditaba tse latelang. Taba ya pele ke hore Kreste o tiisa hore o ile a iketsa hanghang sehlabelo sa rona se fapanong. Sehlabelo sena sa Kreste ke motheo nosi le sediba se le seng sa ho pholoswa ha rona. Teng Kreste ke sejo sa nnete le seno sa nnete sa bophelo bo sa feleng ho meya ya rona e lapileng, e nyorileng. Hobane ka lefu la hae Kreste o tlositse sesosa sa ho lapa le ho tshwenyeha ha rona ho sa feleng e leng sebe. Temana ya boraro. Tabeng ya bobedi ke hore Kreste o re tlamahanya le yena, molopolli wa rona ya phahamisitsweng, ya dutseng letsong le letona la Modimo, ntate ya matla ohle. Hobane ka lefu la hae o re ruetse moya o phedisang, hore ka moya ona re be le kopano ya nnete le yena. Ke hona re ka ba le kabelo leruong la hae, e leng toka le kganya le bophelo bo bo sa feleng. O feta mona ka ona moya o re tlamahanya leratong la boena re le ditho tsa mmele o le mong. Bongweng bona re bo bontshane ka diketso e seng ka dipuo fela. Temana ya bone. Taba ya boraro ke hore Kreste o tiisa hore o tla kgutla. Re ka mo lebella ho kgutla lehodimong, mme re ka tsamaya tebellong ena re tshedisehile matsatsing ohle a ho phela ha rona. Mohla a fihlang re tla ja, re nwe le yena tafoleng ya hae mmusong wa hae wa mehla yohle. Ka baka leo lentswe le re ho lehlohonolo ba memetsweng mokete wa dijo wa lenyalo la konyana. Temana ya bohlano.
Ho feta mona moapostola o ruta ka hore ka baka leo mang kapa mang ya jang bohobe ba morena kapa ya nwelang senwelo sa morena ka mokgwa o sa lokang o tla be a sitelwa mmele le madi a morena. Ka hoo motho ka mong a itekole le pele ebe hona a jang bohobe beo mme a nwang senwelo seo. Ya jang le ya nwang a sa kgetholle hore ke mmele wa morena o ipitsetsa kahlolo. Ke hore dipontshong le ditisong tsena tsa morena di ka amohelwa fela ka tumelo ya nnete. Ka baka leo e mong le e mong wa rona e ka kgona a lekole letswalo la hae hore na o na le tumelo e jwalo ya nnete na, le hore o tloha jwale o ikemiseditse ka bophelo bohle ba hae o bontsha Modimo teboho ya nnete le ho tsamaya ka toka ka pela sefahleho sa Modimo. Ka nqa e nngwe ba sa ikutlweng jwalo dipelong tsa bona ba itjella le ho inwella tshiyo tsa bona. Ka baka leo re kgalemela batho ba jwalo ho ya ka taelo ya Kreste le ya moapostola Paulose hore ba se ke ba atamela tafola ya morena hobane moputso wa sebe ke lefu. Re bolellwa ba jwalo hore ha ba ntse ba tiisa dibeng tseo ha bana kabelo mmusong wa Kreste. Empa ka ho rialo ha re rute hore ba atamelang selalong sa morena ke bao fela ba senang sebe, hobane ha fela re inyatsetsa dibe tsa rona ka dipelo tsa rona tsohle ebile le takatso ya rona ho lwantsha le ho sedumela ha rona le ho phela le ho ya ka melao yohle ya Modimo. Re ka ba le tiiso ya hore Modimo o a rata, o a re amohela ka mohau wa hae. Ka mokgwa ona o rata hore etsa ba tshwanelang sejo le seno sa lehodimo le hore re amohelwe. Temana ya botshelela. Ya bone ya Hosanna 158. Hopolang rato la Jesu. Hosanna 158. Hopolang rato la Jesu. A re emeng ka maoto. Ka kopa moruti Olefir a re etele pele ka thapelo ya tafoleng.
Lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang. Ntate wa rona ka lebaka la Kriste Jesu eo e bileng kwana ya sehlabelo sa dibitsa rona. Meteng a shwa koteng ya Golgotha bakeng sa tshwarelo ya dibitsa rona. Mme re le hlohonolol hakakang le ho seng hona Modimo ha re eme pela sehalelo sa hao moo jwale Modimo re tsweletsang pele thuto le kgothaletso ya hao hore moo re kopaneng teng re ngwathohane hammoho bohobe re nwe hammoho senwelo se pakang hore mmele wa hao o ile wa rojwa sefapanong sa Golgotha madi a tsholoha me a tsholohela rona tlhatsuong ya dibitsa rona. Tloho Modimo re a dumela o re tshwaretse melato le ditlolo tsa rona mme jwale mmele ya rona ke ena Modimo pontsheng ya rona Jehova ho tla amohela dijo tsa moya. Hlonolofatsa morena ke hona bohobe hammoho le senwelo tseo matsoho a bahlanka ba hao ba tla abelang mebele ya rona. A ko hlonolofatse tsena tsohle ka lebitso la mora hao Kriste Jesu. Amen. Temana ya botlhano re ntse re eme jwale. Ka re bakile o Jehova wa tshwanela ho ba e mong le mong wa rona a ikatametse tafoleng ya slallo ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya Kriste ka mantswe a reng a re duleng fatshe. A re bina Hosanna 176 ke mema bohle ba nang le tokelo le matshwanelo a ho kena slallong se halalelang. Tumelo ya rona ya fora ha e dumele hore baruti e be baahlodi, e re letswalo la motho e be moahlodi. Hosanna 176.
Kenang le lona, Kenang, Kenang. Kenang, Kenang, Kenang. Salite. Bateng bohle le ba lehodimo ba o emetse bana modimo. Kenang, Kenang. Kenang, Kenang, tena baka se salete ke moketeng katungenya kalo na Baratua ba morena wa rona Jesu Kriste. Jwale he e le hore re tle re fepuwe ka Kriste bohobe ba lehodimo a re sekeng ra beha dipelo tsa rona dipontshong tsa bona e leng ho bohobe le ho veine jwale e ka di na le matla ka botsona a re phahamiseng dipelo tsa rona re phahamisetse lehodimo mo Jesu Kriste a leng teng hobane e le mmoelli wa rona e le a leng teng bang yena o dutse letsong le letona la Modimo Ntate mane mahodimong a re se belaeleng re mpe re kgolwe ka nnete hore ka tshebetso ya moya o halalelang meya ya rona e tla kgoriswa le ho nyorellwa ka mmele le ka madi a hae jwale ka re tla ja bohobe ebile re tlaleletsa lebeine a re dumeleng ho ba Kriste o bapotswe koteng ya sefapano. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus ka re phutheo ya rona re sebetsa ka tsela ena ke na le hore pele ke kena sehlallong ke re ha o ka ya ka Roma o tla bona ka tsela e ba sebetsang phutheong yena re sebetsa tjena ha re ja bohobe Paulos o re o skebe wa tata o re ya lapileng o tla ja kae hai ha re ja bohobe re nwa kampo re ja slallo re nwa veine re tlaleletsa a re letelaneng ke Paulos ya tjhong jwale o re ya lapileng tla fumana dijo hae ya jang le ya nwang a sa tshwanela Paulos o re o itshela tsu jwale nna ka moruti ba nkopileng hore ke tsamaise slallo ha ke na matla a hore o skewa tafoleng ya slallo jwale re tlo sebetsa tjena ha re kena slallong se halalelang tlo fumana bohobe be re ya letelana ka morao wa moo re tla ja kaofela ya rona
lekgotla la kereke lohle ke a tseba le bangata tsatsing lena lekgotla la kereke ha o le lekgotla la kereke ke kopa o skebe wa nka bohobe wa fuwa ke molekgotla bana bibele ha e dumele seo re tla fuwa ke mang ke motlotsuwa wa Modimo ke ho jwale a re bina temana ya pele e le nngwe fela Kenang bohle tafole ya ka e tla ema ka maoto temana ya pele Kenang bohle ka bosiu bo a kileng a thagiswa ka bona nkile bohobe a bongwatha a re ho barutuwa ba hae nkang leje ka mehla ha le ja bohobe bona le hopole mmele wa Kreste o thagisitsweng o thagisetswa nna le wena ka mehla ha re ja bohobe bona re hopole mmele o tlositsweng bohloko Hosanna 1681
a re tswele pele re fumane e nngwe jwale. Baratua hari bina Hosanna 165 simpete. I think it's 165. 175.
Ke kopa ke fe bomme ba ka kitcheneng, ke ba lebetse. Ke ba lebetse. Batswadi ba ka ke le lebetse, ke kopa foslal. Baratua ba morena wa rona Jesu Christus. Ke rata ha re tla ja bohobe bona re tadime mane Kgotso mo mora motho a ntseng a leketla teng, a thagiswa ka lebaka la ka le wena. Ngwana motho, mora motho o koteng ya sefapano, mmele wa hae o utlwiswa bohloko o bane nna le wena re sena kutlwisiso. Mmele wa hae ko thagiswang ka lebaka la dibetsa ka letsa hao. E re ka mehla ha re tla ja bohobe bona, re hopole bana ba bo rona ba leng dipetlele. Re hopole bana ba bo rona ba leng mphateng tse tjhesang. Re hopole bana ba bo rona ba ntseng ba tshwere ka thata mesebetsing ya bona, ba tshireleditse nna le wena, ba tlholeha ho tla selallong ka lebaka la ka le wena. Ka o re nang le setulo se senang motho mane, hobane ba teng ba sa kang ba etsa sebe, empa ba tjhankaneng tsatsing lena. Ba teng ba sa kang ba etsa letho, empa ba dipetlele tsatsing lena. E re ka mehla ha re ja bohobe re ba hopole, a re je. A re duleng fatshe. Ka mora wa moo a ba se ba jele, o ne a nka senwelo a se phahamisa, a re sena ke madi a konyana. E re ka mehla ha le nwa senwelo sena, le hopole madi a kileng a tshollwa a Kreste ka lebaka la rona. Ka mehla ha le nwa le hopole madi a Kreste ka lebaka la rona. A nka a fa barutiwa ba hae a re nkang le nwe, ke gona le hopole thagiso ya Kreste. Nkang le nwe, ke gona ha le hopola madi a senang molato. Nkang le nwe, ke gona le hopole
thollo e bileng teng koteng ya sefapano. A re bina he ba nyorilweng. Yaka kitchen.
ka mosadi fona na. Oh ya, ba tla.
ka morao a tsohle ha ba se ba jele o hlohonolofaditse senwelo sa teboho hobane e le pontsho ya madi a Kriste. Ha difahleho tsa rona di ntse di tadimile thuteng ya lehata, ha difahleho tsa rona di ntse di utlwa lehoa la batho le reng a thagiswe, ha difahleho tsa rona di tadime madi a leketlang jwale ka keledi e leketlang lerameng, madi a tshollwang a sena molato, ha difahleho tsa rona di tadime hoba ke morwa motho o ka etsahala le ka wena jwalo ka motswadi, ha ngwana wa a bolawa o kgaoha letswalo, madi a tswang a tsholotsweng ke ka lebaka la ho hloka kutlwisiso ya ka le wena. Ha re enwa veine ena a re se ke ra utlwa monate, empa re utlwe botlhoko ba leqeba le bulehang le tshollang madi a re nweng. A duleng fatshe. Temana ya pele ya bofelo ya Hosanna, I think it's Hosanna 176, temana ya bofelo. Baratuwa e ka ba o etsahetse ka phoso, o na le ba babedi ba bararo ba sa fumanang, ke tla tla ho wena, o se kebe wa hopola o ba wa swabisa ha o re ha ke a fumana. Ha o ya mo swabisang, o swabisa modimo wa hao. Ha re bina Hosanna 175, temana ya pele le ya bofelo, ha e ka ba o teng ke tla tla ho yena.
O lokile re mamelane. Ne ke ile ke itse ya pele le ya bofelo. O lokile. Jwale ka ha ba se ba fumane bohle, ke tlo kopa moruti Tshibalo ibe yena ya feletsang tafola ena ya slallo ka thapelo. Ha re bina temana ya bofelo kana le 177 a letse. Hosanna 179, do you know it? Temana le nngwe fela. All right, Tuluki. 163. Karabele Mudzimu washu dzinani la maanḓa la Mbarana Yesu Kristo ri a vha livhuwa matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi musi vho ri ṋea tshikhala hetshinoni tsha uri roṱhe vhaṱuku na vhahulwane ri kone u sendela tsini na ṱafula yau, ri humbule muvhili wavho we wa kwashekanyiwa hu tshi itelwa zwivhi zwashu na malofha avho e a shuluwa hu tshi itelwa u hengelwa ha zwithu ha zwivhi zwashu. Ri khou ri dzinani ḽa maanḓa ḽa Mbarana Yesu Kristo ri a livhuwa u fushiwa nga nḓila hei, nga vhe u fushiwa hou hu tshi dzula hu tshi humbulea mihumbuloni yashu ya uri zwi ri sendedza tsini na muṋe washu ene Yesu Kristo we a ri fela a tshi itela riṋe uri ri tshile. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa Mbarana Yesu Kristo ri a livhuwa, ri ri dzina ḽavho kha ḽi rendiwe ḽi hulisiwe kha madzina oṱhe. Amen and amen. Amen. Hari bina 159 du la fase le khotla le tlabe le tswela pele le phutha dijana. Hosanna 159 mele pelo le moya botho kaofela ke o abela tsona. Baruti, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Eh? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bishop, thank you. Thank you. Let's go down. Sharp. You can go now. Kita siya, kau sekarang waria kita belum mayor.